vanhu vo tala swilo leswiwani va swi endla, van'wanyana va swi tumbeta a va swi lavi ku vanhu van'wana va swi vona, van'wani a va swi tumbeti vanhu va swi vona. I kuma ku i ri buti i ri so oro i ri munhu wa xinuna, i kuma ku i ya teka n'wansati loyi u nga n'wi teka i n'wi teke ka munhu wo karhi, i kuma ku muti walowo va hanya evuswetini or a va fikeleli laha vanhu van'wana va fikelela kona because wena hi mhaka ku ka n'wina mina swilo hinkwaswo a wu pfumali nchumu, ku hava na siku na rin'we i nga tlela i nga dyangi, hinkwako laha i lavaka kona wa ku kuma, hinkwako laha i lavaka ku ya kona wa fika. Ivi n'wi teka n'wana wa vanhu u ta ta tshama na yena kwala mutini, ivi i teka advantage ya ku because munhu luya le ka vona va swerini, ivi n'wana wa vanhu a wu n'wi hloniphi no n'wi hlonipha, a wu n'wi xiximi no n'wi xixima, a nga veki na rito loko i vulavula. Van'wanyani na payslip ya nuna a nga yi tivi, van'wanyani na pin ya nuna a nga yi tivi, van'wanyani loko n'hweti yi hela nuna u ku transferela mali yo karhi ku yi kota ku ringana swakudya na mali ya vana ku va kuma mali yo dya xikolweni. Loko i lava ku endla ti-project to karhi i tlhava khiya movheni i ya kaya i fika i ya endla, n'wansati a ri kona le kaya, loko ku xota something hi wena i sukaka ya xava. N'wana wa vanhu because i mupfumari a wu na mhaka na yena, i ti byela ku hambi no n'wi xanisa ni endla yini a nge fambi a tlhelela kaya because vo buti va tekile, va na vavasati laha kaya, vo sesi na vona va tekiwini va le mindyangwini ya vona, maxaka ya yena hinkwavo va na mimiti ya vona va ti tshamele kahle. Hambi wo endla yini na yini n'wana wa vanhu a nga swi tivi ku i ta ya kwihi, na loko a zama ku vulavula a wu n'wi yingiseli. Thekinoloji yi kulu masiku lama, van'wanyana vanhwanyana va bomba hi ti-smartphone, the cheapest phone u kuma ku foni lexi 500 rand 600 rand, yena i tsandzeka no xavela nsati va n'wi xavela yini xipolipoli, ma vona. Se vutomi byi hi ndlela yin'wana, laha ni zama ku advise vo buti va ka hina ku loko xikwembu xi ku katekisile hi n'wansati a nga ri na vatswari, a nga dyondzangi, a nga ri na nchumu, munhu luya i n'wi kholelaka hi yena xikwembu xa wena. Hi ku loko i n'wi kholela i nga n'wi khomi kahle ku va mbilu ya yena yi vava, na mikwembu ya ka vona ya kwata ku okay munhu loyiwani ni n'wi nyike nsati ku n'wansati loyi a n'wi nyika nhlahla a n'wi nyika lucky, mara i tlanga hi n'wansati loyi a nga n'wi xiximi a nga n'wi hloniphi. Va teka sweswo swi nga na swona ivi mundzuku ka siku i hembela valoyi ku ve ku hava valoyi. Loko mo languta vanhu van'wana i kuma ku i na n'wansati a nga dyondzanga a nga endli nchumu a nga tivi nchumu, i meka sure ku nsati loyi i tshama na yena hambi swi vava kanjhani hambi swi tika kanjhani, ivi mi languta munhu loyi ti-blessing leti a nga na tona tikulu. Van'wanyana vavasati va n'wina or vavasati va hina hi vona va hi khongerisaka va hi veka ku swikhongelweni, i nge loko a ku nga ri vona i nge hi love khale. Se a hi ti dyondziseni ku hlonipha vavasati, a hi ti dyondziseni ku xixima vavasati lava hi nga na vona. Hambi n'wansati a kha a tirha kahle a hola ku tlula, n'wi hloniphi n'wansati waloye because n'wansati waloye mikwembu ya ka vona na xikwembu xa matilo va ku nyikete yena ku va yena a ku sirhelelaka, ku va yena a pfalaka manyala. Loko i kuma ku mali leyi holaka yitsongo yena yi hola yo nyawula, vanhu loko va ku languta va ku xixima hi mhaka yena, va ku buti luya i nuna wa sister mani lava nga sister xibedhlele a Giyani or ka Malamulele or a Elim or a Bara. Papa lavaya
i nuna wa loyara yo karhi leyi nga duma la tikweni va ku xixima hi mhaka yini? Hi mhaka ya yena n'wansati loyi. Station commander lexiya xa ka xitichi xa le kaya ku hi kwixa maphorisa loko mi n'wi vona mhani lava va station commander nuna wa kona hi lava i khe ti fambela kahle hi baki khe ti xavisela matamatisi. Nsati loko a vuya kaya a fika a tlilina yindlu ku swekela swakudya ku endlela everything ivi wena ti byela ku yini loko a ri le ntirhweni i na vahlekisani, loko a ri le ntirhweni loko a ku ya ti-conference-ni ya ku hi kwita ntirho or ti-workshop a nga yi kona i famba na vavanuna. Kasi n'wana wa vanhu a nga endli swona sweswo i pfala manyala. Loko a kha a famba wa ti kukumuxa ku mina ni mhani swimanimani. A ku ma vona papa lava va swona so i nuna wa mina. The more a ti impress-a hi wena is the more na ti-blessing ta yena ti nghena ka yena. Mara i kuma ku wena loko i fika kaya i n'wi khoma hi voko ra nsimbi. I nga languti ku nsati wa mina i huma ka muti wa njhani. Hlonipha nsati wa wena. Vo tala mi ta yima na mina loko ni vulavula swilo leswi. Vo tala i kuma ku i kholela nsati, loko u kholela nsati ivi nsati a famba ya kaya ivi swilo swa wena swi nga ha lungha ivi i ku nsati loyi i ku fambela tin'anga na maprofita. No, vanhu lava nga ku fambela tin'anga na maprofita i mikwembu ya ka n'wina leyi nga tlela leyi